Jaz imam morat, ko vsako leto zbiramo komad, komentiram kič. Glasno razlagam, kaj vse je za nič. Je predolg, prepotih, prepočas, a pevka fuša, koliko nas je vse to košta. In kdo to posluša? Kaj bi mi brez dram, ki nam jih nudi Eurosong program? Čemu se smejal, čemu? Če ne bi na Emi bil stalno škandal. Čakam vas napet, cel let, to letos ne more kaj f***et. Al da jebejo nam sunat spet. A letos ni bilo tako, zaradi korone vse je mirno šlo, prav nobenih štal. Dajte no, mi vsaj je škandal, mal prevare, mal kuhne glasov, mal solz utrime, nekaj tračil za mir, pa saj to je poanta ime. En let jezna sta, pikul, truklik joka, Karmen Stavc, pol Magnifico, kribla na nos je pritisnil kecavc. O kdaj tako bo spet, le kdaj, ta od spletk razgnal bo med, morda nas vedeli na Emi spet. Danes ostajamo v barvah Evrovizije, z nami bosta izjemna Zala in Gašper, na mali terasi pa bodo grulile medicinske sestre. Seveda izveste tudi, kaj dogaja po svetu in internetu, ter kaj na senčni strani Alp. Ne se premikat, čas je za novice!